mayapayildo po ning Ginoo. Ini po ing panibayong dake ning kekatamong tilam sikat lipato king parokya ng ima. Magumpisaya ing kalendaryo liturgical o liturgical calendar balang bulan na ning Nobyembre. King mumunang Domingo ning Adviento at mayayari yaking solemnidad ning Kristong Ari. Ing banwang liturgical o liturgical year, bubuuan dering 6 a panahon o seasons, ilapin ding makatuki. Mumuna, Adviento o Advent. Ing 4 a paruminggong pamagsadya, king pamagmasusi, king pangabayit ng Jesus. Kadwa, Pasko, nung nuka rin gaganakan at pagmasasyantaya ing pangabayit ng Hesu Kristo at ing kayang pangabulalag king meto ketawan. Katlo, Kwaresma, ing 6 a paruminggong panahon ning pamaglarin karing kekatamong kasalanan at pamag-ayuno bayo ing panahon ning Paskwa. Kapat, ing banala triduo ning Paskwa o Sacred Paschal Triduum. Dingpe kabanala at lung aldo ning kalendaryo ning Santa Iglesia. Nung nuka rin ding balang bininyagan, gaganakan at pagmasosyanda ing pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebiyeng Jesus. Kalima, Paskwa o Easter, ing 50 aldo ning masayang pamagselebra king pamanyubli ng mebye ning Ginoo at ing pamanipa ning banalay espiritu. Kanam, karaniwang panahon o ordinary time ang mapipit na king adwang dake. Ing mumuna, atin niyang 4 hanggang 8 Domingo kay bat ning panahon ning Kapaskuan. At ing kadwa, atin niyang humigit kumulang 6 a bulan kayari na ning panahon ning Paskwa. Magumpisaya ing karaniwang panahon ning Lunes kayari ning Domingo kay bat ning January 6 at hanggayang Martes bayo ing Miyerkules de Ceniza. Magmulayang pasibayo king Lunes kay bat ning Pentecostes, ing tawling Domingo nining karaniwang panahon, iya naman ing solemnidad ning Kristong Ari, at ing Sabado naman kayari na nining kafestan, iya ing tawlinang aldo ning karaniwang panahon. Ing karaniwang panahon, aline man talaga karaniwan o ordinaryo, na balamuari aliya espesyal o aliya importante. Nung pansinantamo ding Domingo na nining panahon makabilang la. Ing amanong ordinalis king Latin makapatungkulya karing mitokito king bilang o number in a series. Many batya ini king amanong Latin a ordo, ibatya king ordo ing amanong Ingles sa order. Anya naman ding makabilang ng Domingo ning karaniwan na panahon makaparikilaking makamasalese ng pamibiyebe ning Santa Iglesia o ordered life of the Church. Ini panahon niya nung nuka rin mabibiyeta mo kilwalda ring panahon ning pamagsaya. Antineng panahon ning Pasko at Paskwa o kilwal ding panahon ning pamagsakripisyo at pamagpenitensya, antineng panahon ning Advento at Kwaresma. King karaniwang panahon pigugo naman tala ding kaganapan daring katurwan ng Jesus at ding kayang dapat king kayang balayan sa samasnan at tutulid tayo ing kekatamong pamibiyebe kang Kristo bilang kayang disipulo. Dakala salamat po king pamakiramdam. Pasibayo po iniingke katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima.
umpisal, at para karing anak na alipati nanggap pamakinabang. Pikurus da ring gamat king kaya kang takde danening kaya kang salu, at duko ka king ministro, bantanggap bendisyon. Kaya rin na ning misa, makiabe tamong magkanto king pamupus adalit, at alita pamululwal o mamako agad. Papanatilyan tamo yung kalinisan king kilub na ning pisamban. Katatawlian nung atin papabless sacramentals o devotional agamit. Pike birthday o miki anniversary, kay ba't na puning misa lumapit na mo king arapan, lalam na ning sanktuaryo, alita na mamanik o dadalan king sanktuaryo. Miti punta mo kaniting kalabing aduang Domingo ning karaniwan a panawon. Nanuing daraptan tamo potang kailangan tang magsalita tungkol king kakatang kasalpantayanan, king kakatang kapaniwalan, nanula ring pangako ning kakatang kasalpantayanan. Atintang sika ng lub magsalita o sa salikot tamo ing kakatang kasalpantayanan, magkulang ang masabal kaniti. Ing mensahe ning kapag masusyandya ini, katatakot patutu king kakang kasalpantayanan. Magsalita ka, manalig ka king Diyos. Uling ing Gino, makatalakadya siping mo. King arapa na mismo ning ginuketi, aduan tamo, king iting tetagan, biyabiye kaya katamo. Ing manimuna king kaya katamong kapag masusyan, yapin niya ireberendo Padre Jason B. Miranda. Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyuning ibba, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. King ginuman tabi ake kayo. At kaya ka, antimo. Si siyan talang yan rin kikatamong kasalanan, ban maging karapat dapat tamong magmasusi, kareting banal na misteryo. Ginong Yesus, ikayong mayupayang Diyos sa ting prinsipining kapayapan, Gino pakalulu. Gino,
Ikay nga anak ning Dios sa tinganak ng Maria, Kristo pakalulu. Ikay nga manong mi katawan tao at tingningning ning iba, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, yuli na katamongan sana king biye alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, pagkalubmo sana king parati kaming mikabanalatakot ampon lugod king malalagyo mo. Huling ding matatagatatalakad king lugod mo, kapilan man ang tabayanan ampon panibala na laning grasya mo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat king libro ning propeta Jeremias. Nga ng Jeremias, ding sabla daramdaman ko, kulang bubulong, makapadurot kay katamu makapangilabot. Isumbong taya karing atyo king kayupayan, agyang di matali kong kakaluguran, panayanda in kanakong pangatimbuang. Nga ang sasabi, magkang akwa ng malinlang, kanita arakaptaya at apagbenggansan. Dapot ika Gino at yukasiping ko. Masikan ka ampong mayupaya at detang ka na kong maglupig. Mabuwala. Mga pakarinela hanggang king alanganga, uling alalang malyaring magtugumpe. Ing karelang kamarinayan kapilanman, makalingwan. Dapot mayupayang Gino, king alang pamangabiran, tao kekalang panyabukan. Balumi ingatsu karimpuso na at kaisipan. Inya bustan mong akit ko, ing pamagbengga mo, karing kasalang ko. Uling karing gamat mo, karing ko binili, ing nasa ko. Dalitan na niya ing Gino,
Puryanye, ligtas na laring mayayalipit, king upaya daring taong marawa. Amano ning Ginoo. Ginoo, king maragulalugod mo, pakibatan mo ko. Ginoo king maragul, alugod mo, pakibatan. King uli-muli bakanda ko, at tutukong mga pakarine. May ngari kong aliwang tao, karing kapatad ko, antikundayuan karing katubali ko. Tiktak karagul in pamagmalasakit ko king balemo. Balamo, api ang makakaluko. King puso ko in pamaglibak dake ka, kanako dinig pa. Dapat para kanako, kekako manalig. O Ginoo, o Diyos, timpanaw na tula mo, pakibatan mo ko. Uli na ning maragulalugod mo, ika pakibatan mo ko. Uling tutuparan mo in pangako mong iligtas mo ko. King uli na ning mayap mong pilubluban at katapatan, o Ginoo. Uli ning maragul mong lunos, kanako sa upan mo ko. Panakit daring mayayalipit, kanita tumulala, at ding king Diyos sasamba mi pasiknangan la. Huling ing Ginoo kayang pakiramdaman, ing dalung daring atsuking pamangailangan, at ena painggulutan, tet ang kayang kaluguran ay atsuking sukulan. Banwa at yatu in Diyos kay kayo yang puriyan, dayat malat at sablang atyu kayang lelangan. Puriyan niya mo naman. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Dinatang ing kasalanan keti king yatu, king kapamilatana ning metong ataw, at ing kasalanana migdalang kamatayan. Bilang bunga naniti, linaganap ing kamatayan king mabilog aketawan. Uling ding sablang tao, mi kasalala. Atin ng kasalanan keti king yatu, bayo ya pa, mibye ing batas.
Dapot nung no, alang batas amimiral, alang masasabing pamikasala. Makanyan man, manibat king panahon ng Adan, ang gaking panahon ng Moises, mimiral ing kamatayan, karing sablang tao, pati na karetang emikasala, king pamaglabag, king kautusana ning Diyos. Antimo ing pamaglabag ng Adan. Iyadan, larawane nitang metong atawang mi pangakong, datang dapot elalubos mi wawangis, deting adwa. Uling ingkalam ako sanang pigkalob ning Diyos, nakalupa, nitang kasalanan ng Adan. Tutupin, king mag-ari karing dakal ataw, ing kamatayan, uli na ning kasalanana ning metong ataw. Dapot lalong maragul, ing kalam na ning Diyos, at antimorin, itang kalam, ako sanang pigkalob, karing dakal ataw, king kapamilatana, ning grasyana, ning metong ataw, Yeso Kristo. Amano ning Ginoo. Lulugod ka na ko, pamintuan na ring amano ko. Tuguranang iba ko, at iiba ko at ako, manoknangan kekeyo. Ginuman tabi ake kayo, At kaya ka antimuri, pamamas ang iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka Iesus nga nakaring labing adwa, ulinitay lapit at takutan ding tao, nano maning makatakap milantad ating balang lihim mi bulalag. Ing sasabyan ko kay kayo king maralumdum, sukat miulitan king aldo masala, ating dimdam yu king sit-sit sukat yung ikulahit karing babo bubungan. Eyo lapit at takutan ding makapate king katawan, dapot area pate ing kaladwa. Ing pitakutan yu yapin itang makapanyira king katawan at king kaladwa king impyerno. Kayo wari makasaling adwang denas king alagang 10 centimos, makanyan maning metong muman ka rin amalyaring manabo king gabon, nung nakaburian ning ke kayong iba. Inggil naman ke kayo pati nabuak king buntok yu makabilang. Inyaya kayo tatakot, maigit kayo kaulaga kesa karing dakaladenas. Inya ninuman ning makakilala king arapanan ning tao king kanakuya, makanyan mo naman ning daptan ko kaya king arapan ng impa kong at syubanwa. Dapat ninuman ning manyakwil ka ko king arapan daring tao, isakwil ka naman king arapan ng impa ko. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kaya ka o Kristo. Maipagat panapon po kay kayungan. Happy Father's Day po, palakpakan tayo po yung ngapong Ginoo at pigkalubno kay katamo, ding kay katamong pengaring lalaki. Baloyo po, metong po karing akakalingwan na pong pagpasalamat ngeni. Yapin po itang mi kabyus tamo at mi lagpas tamo king pandemya. Uling posible po na metong tamo po karetang metigok kanya pong pandemya, ne po? Pero the mere fact that you are here, akakit mo ko, akakit da ka, buri na sabyan, alagpusan mo yung pandemya.
Agyan pa pong dakal na kareklamo kay sarili mo, masakit ka bitis, masakit ka tud, matas ka presyon, matas ka sugar. Buri na sabihan, may kaba kabi eh. Agyan dakal ka reklamo. O ba't abanggit kaya po yung pandemya? Kasi po niyang pandemya, wari, ing sukatanan ning lagu, ampoy santing aliway ngarong kile. Ne po? Nyapin po may uso ya po itang sasabihan da kanita, kilay is life. Ne pa? Hulingin niya pong pandemya, mo na iisipan nung ngarong mo may palaris yung pison. Ne pa? Ing importante, masanting yung kile mo, ban kanita po tang akit da ka, malago ka. Ating ko pong metong akaluguran, agyang pong pandemic, maka-face mask tamongan, mag-lipstick ya. Inyapin po wari po at barangay pas kanita, metong yamo po yung milwal kembale, ako po itang ating barangay pas, uling imako, asthmatic ya. Nyapin po yako po yung mag-grocery, ang pong mamalengki. Sa ganan ke po king SM, sabi ko kaya, ika naman nga ko, na ano pa ang pamamag-post mo kayong Facebook, luluwal ka, kay bating face mask mo, tinyang maluto ako. At mag-lipstick ka pa, maka-pandemic. Mumunan dili, di akakiting labi mo. Ako. Kadwa, niraras mo yung lipstick mo keng face mask. Peki batana ko po, among naman, naman po buring sabihan makasalikot ya, mo ne palaguan. Na buring sabihan makasalikot ya, mo ne palaguan. Kaluguran kong kapatad, king ebanghelyo tamo po ngeni, sasabiyanin ning ginuke katamo, ing katatawlianan ning dietamo, ing katatawlianan ning yato. Nga na kayo tatakot ka ring taong makapateking katawan dapat ing kaladwali. Pero king katatawlian nga na, ingapong ginu, marapya ing tao anting meto nga tao, kaladwa at katawan. Ningkay po kasi itamong tao, ing lalawen tamo mo, nung makananuya ka healthy katawan tamo. Nung makananu ka kalago, paparlor ka, pa-check up ka ken doktor. Inyapin po, atin pong problema ka rin nung gagawan tala pong healthy ding katawan tamo. Hala, ulinging katawan tamo, pigkatiwala nini nga pong ginuke ka ba, may ngingatan. Inyapin po, masaya ko pong manakit ngene, dakal nala po ka rin kaya nakan ding mag-jogging, ding mag-biking, ding makiabe ka ring fun run. Burida po itang healthy la. Siguro po ikit na po rin kaya nakan ngeni na yung sakit matwa kanita, sakit anak ngeni. Halimbawa, yung sakit pong arthritis, ang pong gout, sakit pong matwa kanita yan. Pero ngeni, agyang anak la pa, matas no uric acid. Yung diabetes, sakit matwa po kanita yan. Pero ngeni, anak la pa mo, tinon diabetes. Ating ko pong seminarista kaya seminaryo, 20 years old ya pa, miminom ng losartan. Mag-maintenance na po kayong presyon. At masanting po itang gagawan mong healthy sarili mo. At metong pong paralan ban kanita agawaming healthy sarili mo nano. Potang mangan ka, mamili ka. Manyime kang pamangan. Nanong taba-tabaya yan, keta na kulaman. Nung atingasan ang poing babi, mangan kan ditak babi, pero keta kang asan ng pong gule. Pumakanyan, nung bisa kang maging healthy katawan, mangan kang healthy. Pero nengkay po, oy tamo'y gagawan tamo king katawan tamo. Kumusta naman itang makasalikot? Kumusta itang iakakit? Kumusta itang kaladwa? Ningkay po kasi at nakatamo kaingat ka rin katawan tamo, pero ring kaladwa tamo talalalawen. Naburing sabihan makasalikot ya, mo ne palaguan. Nyakot ng talare sarili tamo. Kasi mayayakit ya po, ing kaladwa, nung healthy ya o masakit ya, depende king nanong klasing ugali, ingating ka. Nung nanong klasing pamisip, nung nanong klasing disposition, manako ka, magloko kan tao, ka-honest.
Malugod kang asawa. Pasensyoso ka king asawa mong masakit. Potang ingke kang gagawan, pipilian mo muna maning kakananan ning kaladwa mo. Nano ito? Yapin itang gawan mo yung gusto at iwasan mo ing mali. At potang gagawan mong paneing mali, burinang sabyan, masakit ya ing kaladwa mo. Nya kaluguran kong kapatad, sana nung makanano talang iingatan de sarili tamo, nung makanano tamong pipilian ning pamangan tamo, ban kanita maging healthy ing katawan tamo, sana makanyan mo naman ing pamamili tamo, karing gagawan tamo king biye, karing gagawan tamong masanting, karing gagawan tamong marok, nagawan ing mayap, iwasan ing marok. At akit ming tao, potang agyampang may naning katawa na malusog ya pamurin ing kayang kaladwa, potang ing kayapan at ing kaburianan ning Diyos yang kayang daraptan. Oy, tapuing mo muna. You don't just check if your body is healthy. You also check if your soul is healthy. Kadua, nengkay po, potang bisa kang lalong maging healthy, miminom kang vitamins. Po makanyan, nino po rin mag-vitamins keni, magtasla pong gamat. At impong mag-vitamins. At potang mag-vitamins ka, buri na sabyan, susopan ming katawan mo, na nung anyang eka mag-vitamins, ang gaya kening sikanan mo, potang mag-vitamins ka, daragdag. Halimbawa, simple na mo po, pota pong magmisa ko, lalo-lalo na po mapali, eko mo po magdalang ordinaryong danom. Magdala ko pong Pocari Sweat. Kasi ing danom, sopa na ka eh. Pero potang ating yang supplement, nung ang gaya kening agyunan nin danom, miras ka rin. Makanyan yung katawan. Pota pong dadagdagan mo ing supplement, nung ang gaya keni, miraras ka rin. Sisikan ka. Dala tayo po ngeniking kaladwa. Ing kaladwa, eya mo kabud mamangan maya padapat. Kailangan na rin ng vitamins. Ating vitamin da rin kaya katamong kaladwa, yapin ding sakramento. Ing amano na ning Diyos. Ing katawan at daya ng Kristo. Ing kapatawaran na ning ginuki sakramento ning kumpisal. Ban kanita nung ang gaka keni, dapoting banwa at tsukeni, uli da rening sakramento, misadsad ka rin. Inyapin po halimbawa yung vitamins king katawan. Potang eka mig vitamins mateka. Hello, alika. Pero kalupan niya naman ng kaladwa, ustong eka sinimba, mateka. Alika. Karakalta mo balong kilalang yung sisimba. Pero potang sisimba ka, lalo yang lilino yung konsensya mo. Lalo kang mariremind king amano na ning Diyos. Lalo kang lalawak king pamanyapat mo king mayap. Lalong sisikan ing kaburian mo, ban kanita maging mayap kang tatang, ban kanita maging mayap kang ima, ating niyang saup, bala mo vitamins siya, ing misa, ing amano na ning Diyos, ing katawan at daya ng Kristo, ban kanita nung ang gata mo keni, lalo tamong maging mayap. Nga sana kaluguran kong kapatad, o hinding panagkat na ning ebanghelyo kay katamo, pota kasing mapupusing yato, ing sarili tamo, ya mo marap king Diyos anting kaladwa. Ya mo marap anting katawan. Marap tamo king Diyos anting meto nga tao, kaladwa at katawan. Yakot nan talare sarili tamo ngeni. Nung makanano tayo sanang palagwan, ing makalto tamong katawan, makanyan taya mo namang palagwan at palusugan, ing makalto. Naburing sabyan makasalikot tiya, mune palagwan. Amen. Sasalpantaya ko,
King Diyos, ipang lubos mayupaya, lina lang king banuam po niyato, at kang Yesu Kristo, ang anak ng bugto nga ginutamo, pengagliging upaya ning banal Espiritu, mibait kang Nuana Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, ipang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon me nga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete at king bie alanganga. Amen. Paus tamong yan ikingib pa tamong at syubanwat kiring balang kayadwanan nga tamong makibat, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karingagang ministro ning Santa Iglesia, alalasan ng takot at mitmong katapatan mi pasyag karing amano na ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamontok ning balen, manibalalasan ng mitmong kalinisan, ang tinaning nanumang makatakap milantad, at ing balang lihim mi bulalag, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kapatad tamo, alekore king biyereng Diyos, ganakandasa, king ing mi papasyag kang Jesus, arapan daring tao, nala naman ni pasyag kaya, arapan ng igpano, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katamong makatipon nga ni Keti, mikabanaltasa ng takot king Diyos, ang makaparusa king kaladwat katawan king impyerno, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang tatang, amig kalubye ang ponlugod kay katamo, banapakit tamo karela, ing karampatan akagalangan ang ponlugod, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang tatang, akemat nanak, baning kasalpantayanan do, paggaluban dalang kapanayan, at ding pamilya at kakalaguran do, antabayanan at pamatulan dalo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang tatang amayango na biye, baning Diyos, idala na laking tula ning kayariano, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngayon ipuadwan taming sarilitang kapagnasan. Malugod at mayupayang Diyos, soreni puring panalangin daring anak mo, pakiramdaman mula kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay kaluguran kong kapatad, baning dahon tamo matanggap arapaning Diyos, sipang lubos mayupaya. Kapuri ang po ni kaligaya ning lagyo. Lalata mo at ning mabilog ng banal akapulong. Oy paming malugod tanggapan meeting sakripisyong darawon mi ang timong pamakisot ampon kapurian keka,
at ipagkalob mo sana king kapamilataning kalinisan na yatad na ke kami, adhaon mi mo naman king ikaligaya mo ing lugod amamale karing puso mi, itingan puadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabe ake kayo, At kaya ka, antim, itas sila ring puso yo. makatas na laking di Salamatan tayong Ginoo a Dios tamo. karapat dapat ampon matuloy. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan dakang parati o iba, Dios sa malugod ampon maganaka. Kaya ka kami mabibiye kikimot ampon manatili, at king pamibiye mi keti paking yato, emo ing lugod mo yang tatakman mi aldoldo, nunengeni pamiririnan kami naman waga tungkol king bielanganga. Ngeni nga tsuna laki kami ring pe kamumunang bunga ng Espiritu a pe pasubling mebe kang Jesus, panaligan miging misteryo ning pangakabos maging ke kami yang alang kayangganan. Ulinita kang bedaring sablang koro, ngami mga pong pupuri. Ikapin ing banal o iba, sibol na kading sablang kabanalan, uli na nitay panigapumi, itugtugming espiritu montimoing titipang ambun kareting ayin mi, ban pabanalanalat para kay kami, gawa na lang katawan ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pakanitang binging mi pagtaksilan niya, ing ginung Jesus kinwane ing tinape, pasalamata na kampon pinuri o iba, piraso ning tinapit dinwang ne karing disipulo nat nga na. Kuanan yeti kayungan mangan kayo kaniti. Uling itiyeng katawan ko amidahon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinwaning kalis, pasibay na kang pepasalamatan at pinuri o iba, at dinwang na iti karing disipulo na at ngana. Kuanan iti kayo nga at minum kayo kaniti, huling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayom po nalanganggang tipan, amibubu para ke kayo't para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan. Inyang ining gaganakan mi mapabakalulong ipa, ing kapatay ng puning pangas subli ng mebye, daraon mi kay ting tinapin na ning bieting kalis ning kaligtasan,
Lain ming pasalamatan keka ing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong ning banal Espiritu. Ganakan meway paing banal kapulungan mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Leo ing papami, Florentino ing obispo mi at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ing pangasubling mebye, king pakalulo mo'y dalamulat ding sablang mayango na biyeket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gaan mo kamingan karapat dapat magkamit king bielanganga, ban kambening mo na Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, ding apostol at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod kaya kaking kakaban ding panahon, apuryan ang pon apaligayan da kasana, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Mausta mong yan ikingib pa. Ikabos mo kami king sablang Maroko iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpag sa diyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana babalik danting kasalanan mi, pansinan ming kasalbantayanan ning banala kapulungan mo. Lain ming pabayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanganga. Ing kapayapanan ning Gino, mantabe ke kayungan. Eka,
Yang pangtahing kapayapaan ng Kristo, king balang metong. Kapayapan po. Kekay. Kaluguran kong kapatado, ining kordero na ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yatu, nuwan laring mayawos king apuna na ning kordero. Ginoo,
Panalangin tamo. Oy paming malugod, ngening mi bayo kami sikanan king pamananggap miking banalakatawan at kakamal-kamalan na daya ning anak mo. Paniga po miking pakalulo mo king iting gagampanan mi, maralas king mipnong katapatan, pakinabangnan miya naman sana king pihu at ganapakaligtasan kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok ko po saguli. Ano? Talakad la po ngayon ni rin tatang, ne po. Pakibaluan nyo niya mo po, itang announcement nandin pong alas 4 tungkol po king pamagpalista king seminaryata king kumpil, ating pong kumpil yata king parokya. Ako po balo, bakit alang announcement? Dukuyo po rin buntok yu. Manalangin tamo o ginong Diyos sa mabye, ikang babye kaya tiking sulip at karinbanwa, bendisyonan mo reting pengariming lalaki, king mipnong tetagan at katapatan, ding kaya kaming tatang, kambering karelang asawa, ila naman sana maging mumunang talaturulan ng kasalpantayanan karing anak da, at kapilan maning amano at mayap ay alimbawa. Luguran do sana ring karelang pamilya king mipnong tula at kalausan na lub, itingan naduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. At ikayong tatang, pagkaluban na kayo sanang mahayap kalusugan at tetagan pilubluban ban asuywan nyo laring kaya kayong pamilya, kilagyo ning ipa at ning anak at ning banale espiritu. Palakpakan tala po rin kaya katamong tatang. Congratulations po, ngening Aldo. Sana po ring ima, Father's Day naman, sana pigbigyan nyo la po ngeni na ako pakinatak ne pa. Ako balo nung aten, nung eda ko po pelagpasan, bukas na mo, ne po, bukas. Sana naman pagbigyan nyo po din kaya kayong asawa na edo pa mo daramdaman din kaya kayong katak, ne po. Pero salamat po, karentatang tetagan sikanan king pamagtaguyod karing pamilyayo. Dakal po salamat. Palakpakan tala pong pasibayo. Talakad kayongan po. Ingginuman tabi kay kayo. At kaya ka, Antimori. Aliwa mo ing kalusugan ning katawan. Uling marapta mo king Diyos, king katatawlianing panawon, nanting katawan ng pon kaladwa. Inya naburing sabyan makasalikot ya, emone palagwan. Bendisyonan na kayo ning mayupayang Ginon Diyos kambedaring pamilyayo, ingib pa amponing anak, amponing banale espiritu. Ing Eucharistia miyang pang umeta ng king lugod at kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.